کشیرین چھ دپن شاید نہ بب حظ بیمار ٹوٹ حظ بیمار ون انو کیا کٹ بچانا انو امس پھرنا ات پہ ٹھٹس ترا یل تیل کتیا بڑ مہنی دنیا اندر کٹ گاڑ 5 دہ تھین انی دمن پھرن وریا چھا کن کہین ہے نا یہ بڑ مہنی وا کت یجبیرس اندر تھین کٹ گاڑ 5 دہ اکی لٹ اک دان پھرن وریا ہے چلے حظ کشیرین پچھن مشن فکرے تران یہ کیا دپان انو کٹ تو ووت نکھ بس ترون ٹوٹ یل کٹ نیو یہ چلان تیلے واریاہ دنیا اندر تمے ہکن کتیا کٹ کروڑا کرت اکی دہ مکلے پریشانی من زا مرن نہ یہ چلان کی چلو نا نمرودس چلو نا فرعونس چلو نا حامانس تو قارونس امس دولتس واریاہ زیادہ امس اونٹن پہ کزو سہ دپا نیو ساری اونٹ تو مے ترو یل یہ نسا چلان موتس ست موتس ست ملاقات کرن مولی انور کرن بیان رحمت اللہ علیہ دپن یہ موتو سورٹن خاصن تعامان یہ آمن یوت رٹان اتھ خاص تہ تعام پیغمبران وزاو صحابہ بزرگان دین اولیاء کاملین تماما یہ دنیا تراؤن سارنی کرنک اعلیٰ درجات پروردگار بزرگان دین انسان اولیاء کاملین انسان کشیرین دن بزرگ انسان میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ سان تشمرہون منتین تمو یور دین اسلام اللہ تعالیٰ کرنس اعلیٰ درجہ عطا نعمل بدل کرنس عطا پروردگار مگر موت چھن کانسی اللہ دپن یہ موتو سورتن خاصن تعامان یو حیق لی کرن شہرنت گامان دپن یہ چھ تھوموت حضرت ذوالجلال خدائے لا یزالن بے مثالان یہ پانے یون کیا پنہ طاقت کیا امس دون اذن ذات ذوالجلال حضرت اللہ یتنا شیخ نور الدین کور بیان رحمت اللہ علیہ دپن یس یم توری وسی یس یم توری وسی عالم تی ودست لسیمو دائگ زمین اندر یس وسی نبی تے آشت کھچن زا نسا چون مبارکی صبن کلام کیا رحمت اللہ چون مولانا انور شپیانی رحمت اللہ علیہ سن کلام کیا چون خالد صبن کلام کیا یہ شیخ نور الدین کرن بیان رحمت اللہ دبنی یسیم توری وسی عالم تے ودست لسیمو دائگ زمین اندر یس وسی نبی تے آشت کھچن زا